Uthaka wa anake na airetu ni bica iratuga magithaka muthako wa volleyball county-ini ya Baringo ni ati ni andu matari na uhoti wa kuigua undu uria uraguciriria andu aingi na njira ya mwanya. Timu cigire cia anake kuma kaunti ya Nandi na Nyahururu nicio cirakinyire ikireka-ini ria mwisho ria andu matari na uhoti wa kuigua guku timu ya Nandi ikioya uhotani uyu. Rutira na kuiguana no imwe cia njira iria mahuthirite niguo kuoya uhotani ta uria maratutariria. Timu hii tulipitia training ya hali ya juu sana kuanzia mwezi wa Januari, tukajiandaa vizuri kwa ajili ya mchuano huu. Uhotani wa timu ya Nandi ukimahe umiriri ati ni makahotana mathako-ini ta maya bururi-ini wa Ghana mweri wa 10 mwaka uyu. Tunatumai kwamba siku zijazo watu wa vijana wetu ambao hawasikii wanapojiandaa kwa ajili ya mchuano ambao uko Ghana mwezi wa 10, tuna matarajio kwamba nchi yetu ya Kenya itawakilisha vizuri. Mathako maya ma volleyball ma andu matari na uhoti wa kuigua ni kioneria kiega ati andu ni meyumiritie na kuhimbiria taranda ciao. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangari wa Gatirima.